Ani we no obi beka se na mo kase me ko manya nko betete nkwanche ya na menua ba ne oba fefe pa se e friend abana fila ya o free Nadom te de fila na o de free Nadom Herbal de bebre e na o de ba yeguso e kasa e fa ya pomode ho mabna mache me just so menua ba and then black on black baby are black no be so combination no ana na Nadom Herbal enkomo ho pa fila fa yakwe anope mi din cha kese every Nadom Herbal Center ebro bibia ohwe carnation nso sa pomode mpa ma asetena pa entimido bomodin ase obema apomode ho ehia Nadom Herbal Center ye producing nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules na face nafa Lady Clean anope ye be sha ase e de free nafa Lady Clean because we na ema na ne jo ho kese original no what you say ema no umi se na no me ko twemu me ko Saturday me ko market Cantonmount ho me do na ema yi bodge me so nafa Lady Clean na sem be ni o die di enya sem kitu o hwe nafa Lady Clean say na tie a 100% natural feminine hygiene wash. Michira yankasa yen haban ene yendubram ena Nadom Herbal Center yakwa ye bibrem kwa ye bretomu akwotiti ndua haban ene ndua hini ye dia fan fidiem ahohoro ho aye no krogin ya Dr. Fekukudam ena ejina haban ho ede aye droi kama ye wi ensumpanifo ede stamp esiso se eye ntu yo ba na se wo hwem ya no pay na infections aja himfie ho no mo aboso obu o ha infection ne ba no so nunya ba we treat ya enko na be mu kura ebu se o media sisi ade abaya part of me nti no wato na adwin mu hwe entent na ho na enye hwe han bo modern se won sabeka nafa Lady Clean na no pay ya atimi nken yakopa bito na enyi sa ha oni na enfenfi ho no mo emfa emmo so mdi kan na 100% natural etu nko yuzu wi nkonya akire sembia de bi aha nti sei enete ehada kem kama asawa ehye ho to behwe kakwa egu asawa no na de akwa mekira odu be hya ahemfie ho se ahemfie ho no mo na ekeka wo enswansoa na ba begu ho ebi awo anasa abrabo mu semuta ahemfie ho no mo bia ema ne ha kra bo modern se won sabeka nafa Lady Clean beboa eyisa ha onyina ede fi ho no mo ede amount sa ahemfie ho keka o senso na begu ho se insuo bi insuo na egu no se bia de nkambo ne bi enenam eni aye green eni aye yellowish color bi instrument ntina na enye nhwe han bo modern se won sa ebeka nafa Lady Clean bi ebeboa hwe yisa ha onyina efi ho no mo ede amount obi ho no mo akọ partner ho kwa na yem hyehye because of ebi awo anasa baba mu semta himfie ho no ma bia anasa ho no ma ye bibia wo ho enti no ontumi kwa nkwa ne partner ho aye ntokwa aye nsempie hwe ene eye last stop bo modern se wonsa ebeka nafa Lady Clean we so enya omanya infection kwa ne betumi ayuzo wakoyo oba yi die e wo se o ma himfie ho no mu ehia wo e wo se wo sisi ho no mu sipi na esita hede bia meka so oba anya oba wa share kuntan pa bo ogina so se tie ni na wafa ne ho seteten na ahemfie ho no mu ko enya natural so wo yo oba anya oba we siesie ne huhu na mani na ahemfie ho no mu so ye de esan so koyie timi nya ba wo siesie ho a wo to nku ne sra no wo to rega kase no na wo san so siesie ahemfie ho ade ase sa pepepe omo aye de ka wa ehwe omo no mo nchen wo omo de omo tutu kwan no omo nchen wo ye mo musika kase esan check mo no menua ba omo nchen wo e wo kwan bia so tanopei se wo hwam ya bo modern se won sa ebeka nafa Lady Clean bi ebebo sisi ahemfie ho no mo eyifi ne keka wa bia e de fi ho no mo e de ama we so enye na pharmacy shop abeko bia benya bi ato ye number ne 053 11 56 556 053 11 56 556 obo ha no complaini se ne na bi otekura ena eye no adenti a bema ne ba no mukọ ena hit and run ena adenti na wonya bema ntra ne ho sister sa himfie ho no mukọ ye nyo kra na abeka enyo na abeka bema na obabetina obetina what you say nti mesro se wo so otumi siesie ho ahofama ne ho hia ye pa so oba na se nko ya obeja kwakọ na de biki oba na ho nko ya obeja kwakọ nti mesro obi apade aye obi apade a no nyam ye den ewo ho
ahanti no wo hwe se menua ba ye kama kama yi so chi osi ho yi a baby akoyie wo hwe me a baby akoyie ari ase sa pepepe ntimi so e ma o ka nya o ka ho fe no e ma ne mo so bo modern se won sa be kan nafa lady clean be bo sesi ahemfie ho na yi fi ne nkeka wa bia e de fi ho no mo e de amaw se bibi sha ase se e da ni ho adi e woni pedua ne ni akan na hye no so se e wo mogye ne mu ente wo se wutu ase insu a egu a enka wom wubu se wi na eja wen kan wa ahemfie ho no mo okodwon so na wo okodwon so na ahemfie no mo hyehye no e ma ne bu okodwon so na ho no hyehye infection na e de sa de ne ba obi won so betumi tie na wa ye ko we tie wi na okodwon so no ho na beto kakanka entra ho ma ne ndu sa stage no just enso so kra wo sa nyoma ne na sha asese e dan ne ho dia kai na sha no so se ewo mogye ne mu ente wo se utu ase woni de oba insert alright but wo se wonom nafa x-vein mixture ene ne capsules no nafa x-vein mixture ene ne capsules obi won mo tumi ka so makoto edro me da hwa a enko wo de be hwa a week or two later be san so because the mogye ne mu no untreat nti na bia ho na keka wo ne sa nyoma na bejai but the mogye ne mu de nam system nim ni na wo se ni na besene nti no no be hia nafa x-vein mixture ene ne capsules so jonso a menua ba na wote yawo e wo jonso na chi jonso ne banket nkete na wote pains what they are saying so be begu ho no mo keka wo ahemfo keka wo awo na sa babo mu semte ho no ma bia bo modern se won sa beka nafa x-vein mixture ene ne capsules nti mani hia combo miensa we nafa lady clean na afen so nafa x-vein mixture ene ne capsules na nim say nafa x-vein mixture ne capsules no so me man betuma mama na ye yi nti we na nya ma nko ade ma na de na de nafa lady clean ne beka ho but remember ni hia x-vein mixture ne capsules no nko a ojonso na ubemem ehyeso mbo ko je fiche so ko jonso a obechima chima say de na jonso ne mai onya say okwatena ase na jonso na ase aka no okojo ho jonso ne ma bo modern say won sabeka nafa x-vein mixture ne capsules ade asan wo so obi adaje na home no say na dwono obe sori adwonso saa ma ade achi ti imagine so ye driver ni akwatena stage anopa a na dwonso ama wanna then ebesi ba kwada wo stie na chi akonya accident yesre yem pesa Christmas ba na epesi ye twi soloku enti no mesre bo modern se e wo so otumi da na body ne relax e ma dwonso entete what you say na enkonkoda wo stie chi nkokum amanfo bo modern se won sabeka nafa x-vein mixture ne capsule sibi e bia na enso agu be ma na no infection atna wo so ache ama obe ma ne sese kwa air shrink metra air form mo ahyem nya be ma bo modern se won sabeka nafa x-vein mixture ne capsule sibi e be hwa abo yi sa ha no efi ho e de ma won ti se ukodwonso na woti adwonso ni mu achem yenu odwonso na yesu fita bi anase moja bi e de chire eba obu opo okohia ne partner ansa na ombehia asembo se moja bi e de chire eba enso bi abegu ano ne be ma no ahya ase se esesa kala me pacho bo modern se won sa ebeka nafa x-vein mixture ene ne capsules ebe hwe eyi sa ha ni na e de fi ho no mo e de ama yendrey enye na pharmacy shop anase herbal shop a obeko bia no obenya bi ato fa ye number no de chire wo so bia no frɛ na ye hwe ne mpe ho pumasi bre emfa emma ye number no e 053 11 56 556 053 11 56 556 nti se eya wo mu nsem se o menses number ye send your how ni tie bia fibroid na etete send your how ni tie bia no fa beda na Adom Herbal Center na ye bete ne te e de amount ye number no mesanso esisu biom e 053 11 56 556 053 11 56 556 apomodimpa ema asetena pa ntimi do ntena ho ema yare enji ni pedua no emoso Nadom Herbal Center yesi indu papa ewo krom beda se abana fila eno de fila ni nyina ma no ye wapomoden ye made ahun acheche mu a wo de mansanka bi na ehwe sakraya ede beba ewo ni padua mu na ye di kan bo amane se ye beko ye asantemantem kronum afranche ho na ye kwa akohwe traffic situation no unse November chese kona ni mu a wo hwe ene data na 19th ne chese ye keka ko December mu an senti kromu ti sen traffic situation no etisan amansan chi ame kwadwo bi mreku ewo kronum afrancho ya chese obo ya mane de ekoso ho no to wie ya pe
na oman hene kwabena asante ene na badwafo atena sempensempensem mu na atoaso ho bie mu a yebeda ase na yamamo ene hwe yakra onyame adom otena yebesen